Manipod ka ni Kabsat Leona sa napud no nagan tintay patangatang idramay tangam sakbay na. Shoutout mampay kani Lian Gonzalez dita Tarlac, kani Edmond Bautista dita California. Kastimanti ko na ni Kabsat Leona. Dear manang biyanang, dudwa kami nga kabsat kat babae kami adwa. Nasakit tinakam ko tanagadutagar aram kini ading ko. Idinto ta siya katawan uray maysa. Daydaman nga rod ti pagtarayan ti kapadasa. Rugyak man ti agsalaysa. Nanang, asino di lalaki nga nagkapoy ito'y balay? Ni Ande, umay na kumakano pa siya rin ni ading mo atina. Ngamawan mo nga rod, adda na pananda. Kadwa na dagiti gagayim na. Nikat, imbagayo kumaang asyaklat tanti pasyaran na. Pinaawid yu pa'y lang matjeta o. Kano ni ading mo mga rod ti kayat na pasyaran. Kababain mo't ano ibagak asika ti pasyaran na. Ay, nasurukan nga 30 titawan ko. Apay, hang kayo nga madanagan nga awan pa lang ti boyfriend ko. Kat adan tulad ta, anak ko. Basta guray ka lang. Ay, masapul nga maka-boyfriend ako, tani. Kumbutan da to'y matres ko. Ay, kasano nga makaanak to? Kanayon matla ang gamin nga ni tinati kayat da nga pasyaran. Padasanda kumamat ngamin ati mang pasyar kanyak. Ta sigurado nga hang ko nga paayan isuda. Nanang, apay, nagkapondag ito'y nagaduan natin. Adda pa ikan. Intad ni Ramil anak ko. Nakaturog ka pa'y mo ngamin itay bigat. Adim magas ditaw eh. Nasapad ang ngamin anapan nagburas iti mula daan natang. Ikan yung tungarod ni Antilita Taditay maibos amin dagita. Sigurado malungtot lang ang tinaduma. Alaga raw tagudwa ak dayta nanak ko. Ay nagyamanak dito'y natangay padawat mo ati nabalasang ko. Siya pa'y nagngin na tinatangita. Naimbag ka na kayo at kanayon kayo makalibre iti natang. Impadawat dalaang mat anti. Isupay mat amasida Nang rona no kastoy kapros. Nag-asat ka kadagiti agararam kang kabalasang ko. Apay awam pa'y tinapilim kadakwadang aklunain. Ay, kwa, auntie. Ni manang mo kumaaliw na, ti umuna makiasawa. Nga mawan sa maure may siya nga agar-aram kang kwana. Awan nga rod, auntie. Mayat kumaata ni, bumakitin abalasang. Nagalas mangamin ti ugali na Jacob siya mo. Iso nga awam mayat nga agaram kang kwana. Ni, da kayo matgayam, tatamando. Apay, anyat masapulyaw? Mabalinti pumasyar, Leona. Ay, sige. Umunag kayo. Anyang ay data bit-bit yo. Manok sa matgata. Ay, way. Native ang manok o atoy. Ay, agyamanak tatamando. Ay na. Prangka ang kayon Awan matinam na mayo kanyak. Tauray no kasto nga bumakat-akon nga balas angkat. Andamat lad takar bangak nga agpili iti pakirelasyon na ka. Kat kayat ko kumangatay ububing. Di ata kapigpig saan na pailang mat Ha? Uwan tatamando. Basta dun kayo na. Thank you lad tayo tunitib nga manok. Ay. Saan ba't asika ti pasyarek? Niti namat, Leona. Ha? Apay apinanawam ni Mando ijay salas ngagmaymay sa. Ni kanumat gayam tinati pasyaran na. Binastad ko pa'y mat. Tataam mo katsyak ti arman na. Ay, nabainanak pa'y. Kahit nangalaam nga rod di tabit-bit mo manok. Intod na Alaan yun, sakbay nga ibabawin na. Mala, ingka nga rod pa'y kasarsarita atan Awan pa'y ni ading mo. Imbaon ko ngamin ijay ili. No, apay ngamin nga may ranran ang awan ni Tina, no kastoy nga damang sarong karkanya na. Kasla iranran na namat.
Wenno saan, ibagamlatan abaliwan nanto ti sumarungkar. Tamangan numabayagan ni ading mo. Nga oras no sa mga patnitinal yun na. Ay, sigurado nga marabian day siya, tata. Tana kay sinarak namin iti boyfriend na. Ha? Ay, kunak man no awan pa'y nobyo ti kabsat mo. Adyan, ha? Isungahan yun nga ulitan ti pumasyar igtoy. Tawan mat lang ti manam na mayo. Kan may sagwa po, kan ubing pa'y ti kayat nga ading ko. Saan nga lakay nga sumagmamanula ang tingipan na. Ha? Ay, agawidak nga roden yun na. Sige nga rod Tata Mando. Ay, langikam ngay iti manok nga nyawat ko kinkabalasang kao. Ay, parpartian na naanay nanang ko. Ha? Urayam ata, makisida ka. Naimbag nga oras mo, Tina. Mabalin man ang tipo masyar. Ah? Si kamot gayam Ramil, sumrakaan. Agyaman na. Ala, agtugaw ka ta mga lak iti merienda. Oray sa anan. Kaya't kala ang makita. Ket agyaman na ta nadaron kamat lang. Awan ka ngamin tunggal pumasyarak. At kanayon animanang mo alyon at imadandanon ko. Ni, ada ka matmanan, Ramel. Wen manang liyon na. Ay natin na, ialam ko mamat iti merienda data bisita ma. No siyak ti akin bisita ita. Aw, tumatek nga da Diyos kan tinapay na. Ah? Ay, mabiit lang nga rod tayalaan ka iti merienda Ramil. Ala, saan ang Tina? Sige kit din, mapangkanti na. Siyak pa lang ti mang entertain ka ni Ramel. Sige manang. Adda nga minsan sadot data nga kabsat ko. Masapul nga ipagbaga amin nga aramedan na. Ha? Kasadot nanto pa iti agdigos no daduma. Iso nga danglit na. Apay mo maangot. Ni, saan manang? Ay na, barado siguro datagong mo. Ngampud no ti ipagbagak Ramil. Iso nga ibawing mo lang ti reknam kanya. Nagagatakmat, nabanglo akmat. Angutam ka di dato tangad ko. Ha? Manang liyon na. Inya si dagmumutan ti tangad mo kanyak. Nabanglo ak, di ba? Ha? Nagdardaras matan api manaw ni Ramil. Ginapay ginaraw tuin sa ganak a merienda na. Apay hamungan lang agdimbaga na ya nga ada ka nung arod papanan na. Ha? Oy, Tina, pili ang nga naimbag ti pakiin na yatam ah. Saan nga gaputagwapo kat tutupamatan nga dagdagos. Paliiwang pa iti ugali na ah. Jak pa'y mat inaklonday di Ramil manang. Ibagbagak lang mat ah. Tama nga no inton sumarunok at madamag kulangan nga duwa kayo gayaman. Agdamag ka pa nga muna kanyak. Bago nga mga klon ka kadagit agdat-daton kanyam niya. Ha? Nanang, apay nga taatunggal adag gandat nga agarom kanya. Katkalpasan ti sumagmamano nga aldaw apo masyarda. Di damot patuluyan nun. Adda nga tadida na gustuhan kanya. Mas daawak mo't nga rodanak ko. Gamnimot manang mo alyo na ti kanayon asumangsango kadakwada no kasjay nga awan ka dito'y balay. Nanang, no siyak amaysa, no pagpilyon nak no asino ti magusto ak aparakan ka, ni Ramil kuma, nasingput da di abaro. Ay na, nanang. Nasingpat lang iti damo dagita. Ngaminto nagbaybayag rumwaran ti punong augalida. Apay ay nga sugsugsugan yun iti na nga makiasawa. Ay naanak ko, ibagbagak laeng ti mapalpaliiw ko kadagiti sumarsarong kar dito'y adim. Ay nananang, no siyak awan magusto kadakwada. Ni Andy, madlaw amam Marta. Agat arak no kas di asumarungkar. Nila kay mandumit laklakayanan. Saanin ama kaputot. Kat ni Ramil nga nasingput da di abaro. Awan makunakken ko na. Aho! Haan nga mapagtalkanday dyan, nanang. Madlaw nga damat pa na gusto na kanyak. Ha? Mangkita ka langan iti sa bali.
Kan may sa ubing kapay mati na. Ang kangaganat nga makiasawa. Ay kat, bay ano kayat nanti makiasawa. Awan mo dakas na anak ko. Basta pilyon na anaimbag ti pakiasawaan na. Basta jak kayat nga unaanak, tina. Paunaanak pa nga makiasawa, santo si ka. Ni, kunak no asino ti masabat ko. Da kayo umot gayam tatamando. Nagkapuan niyo. Ay, napanak man gimatang ni ta Tersina ni Auntie Malita. Damag ko kat adan boyfriend mo. Sayang, panasag kumapay lang ipalapal to'y ayat ko kin ka. Ang mukunan ni Manang mo alyona nga ada ka no boyfriend mo. Ha? Okay lang matit day. Sumapulak lang ay ti sabali apa kay karyanti ayat ka. Ni Manang Leona, diyo ka di kaya, tata? Ay sanag, mangkita aklangan iti sabalay. Loko na niya kamsat mo. Basta din nakanukit day, kat saan ba't nga iso ti kursuradak. Makapaisip na niya kamsat mo, Tina. Jak kursunada ti style na niya kamsat mo. Amom tina, damag ko dadadaulan na kanimanang mo kadagitagararam kan ka. Ha? Nakadamagan niyo, auntie? Ni Andi di tamyanan. Ibagbaga ka no ni manang mo asadot kang agdigos. Kanagat ang late ka kanaw. Ha? Anya? Ay, una yun ni Manang. Nakababain matikas na nga ibagbaga na may papankan niya. Ay na, si Kantupay ti pagsasaritaan nagiti babaros dito tersinak. Nukas di nga agraranada ditoy. Gapoy ti bagbaga di kabsat mo kadakwada. Sumat lagayam nga awanin ti mang sarsarungkar kanya. Umapal siguro ni Manang mo tabumakitan na balasang. Ngamawampay uray may sang agaram kang kwana. Unangam saan kumamat arumbang adadaulan na kadagiti tattao, auntie. Takababain ti kasding ibagbagana. Ay, iwang nga raw dabalasang kaw. Kabsat nakapay mga raw. Tina, adamadmadlaw ko kanya ma. Anya day tamanang. Manual dawan nga hanak nga kasasao. Apay, anyat basol ko kanyam. Apay matakas din iti bagbagam kadagiti agar-aram kanyak manang. Daddadaulan nakmat gayam kadakwada. Ni, anya ko matadta? No talaga matla nga sincere na gijay nga lalaki. Ura niya timang mangagda kontra kanyam. Handa nga ikas kaso. Iso nga sinsinan ti panagaram da gijay kanyam. Manang. Amo ka? Ada matreknam ka ni Ramel. Nga mawanan. Mga sawa ka nun iti mabiit. Ha? Masurunak matitida dya nga Ramel. Nang sirpat kit din iti sabali. Hangag pampanunot. Hana nga mo tagpili iti babae nga asawa na. Ha? Napempen. Tasak matlang angam dayjay. Nay, apa yun, Tina? Kasta unay apa nagdalos mo dito'y balay. Adda ka di manan sa nga ilaym. Nabayag mo ten nga awan sumarsarungkar kadagijay agar-aram kun ka. Kasano asarungkaran dakdagijay? Kat padpadaksen nakmat ngamin ni Manang kadakwada. Asino pa'y ngay timayat kanyak ita? Apay nga ro, kasta unay apa nagdalos mo dito'y balay. Kinapudno na nanang. Adda sumarungkar dito'y balay. Boyfriend ko, may sa foreigner. Anya, no kasta, adda nobyom, kat foreigner pa'y. Wala nang. Amo ka din ni Manang mo dayta. Saan nanang? Jak imbagbaga. Makigtutulatan no makita na sumarungkar dito'y balay. Ni, nanang. Asino dyan sa nga ilit tayo? Foreigner samat na dyan. Ay na, imbagta simbang patkan Luna. Umay ka, tayam amo na takano ni ading mo iti boyfriend na a foreigner. Boyfriend? No kasta?
Boyfriend na dayjay, nanang? Wen, ala umaikan, takasangsangput laeng tinobyo na. Nagsindaruno kayo laasim mangpag. Ay, ag-ura kayo. Ag-practice pay mat nga ag-English Hangko nga amo ti ag-saoy ti English. Ay, amo yung mat jak amo data. Kat oray karabaw English ditan Day nga rod ti problema. Ura karabaw English hangko nga amo. Yes, urno lang damo nga isungsungbat. Willie, honey, they are my family. My nanang Lourdes or my mother. And my manang Leona or my sister. Oh, nice meeting you, Nanang and Manang. Welcome to our home, Willie. Oh, thank you. I hope we get along well. Right, Leona? Ye. Ay, panawan kayo pa ta. Ay, nakagluto iti pagsasanguan tayo. What did you say? Yes. Ay, Tina, i-translate mo man ti ibagak. Ibagak mahang kung amo tag-Ingles. Ay, mabisin ako nanang. Iumayandak man iti kanak ito lakot ti balay. Anya? Apay, anya ayati kukuum dito anak ko. Itay-pay lang nga ay ayabanda ka amangan. Di ka mo't imay simango. Nagbayag tumat nga pumanaw dati na iya kusina. Anak nga makapangan ijay ta, baka kasarita nak jay foreigner. Anya nga iti isungsungbat ko. Ang kung aron nga mawawatan ti English. Karkaron no foreigner ti agsao. Ang nga mawawatan. Kanjak pa amo ti agsao iti English. Nakapanaw dan. Napanimpasyar ni ading mo jay nubyo na. Ingka mga nang. Ay, gusto nga rod. Ay, mabisinak nga talagan. Itay pa lang nga agsarsaraw dato itian ko. Leona? Ay sus, umasidig manan kanyak datang nga foreigner. Ay, likak lang nga rodin. Umasidig pa lang. Anyat ibaga na nga taya. Wano, crush na kit di. We're having breakfast. Wanna join us? Yes. Ay, no. Oh, why? Ni, nakariing ka mo't kaya man manang. Ala, ang tugaw kan tagsasango tayo amangan. Sapay ka na yun nakabirbiro kan ni Will tunggal panangan. Di ka mo't ngamin makisangsango kada kami. Anak pa nga mabisin. Umuna kayon nga mangan. Nagwapo jay boyfriend ni Tina. Kan madlaw nga baknang. Ay, imbag pa iti kabsat ko. Nakabingwit iti foreigner. Siyak sa mati korso na da jay boyfriend na. Kanayon nga umasidag kanyak. Ay, mayat kumano upayak da jay nga foreigner. Imposible nga han nga ma-turn up kan ni Tina. No ibagak nga lalaki ro ti kabsat ko. Kasano nga mapadakas ko? Kat hangkumat nga mo ti agsaw iti Ingles. Tina, aginggat ka ano yung agyang kayo ito'y balay iti nubyom. Makalawas pa'y manang, apay ka di. Apay, talaga nga sigurado kan kanya na. Nagwapo mat. Anak ka nga tanga isukat. Kanhang kayo nga agbagay. Nagtar ngamin nga perme. Adun to pa'y timang ibagbagang agbagay kami kanumanang. Kon ko nadala ang mata. Ayun manang, plano min ti agkasarkin ni Willie. Ha? Ni, di matimbagak nga pa una anak pay. Awan mo't nga rod nubyo manang. Kasano apaunaan ka ngay? Kan kaanon to pa'y ngay? Kat duntang tulad ta ha? Basta ang kukayat nga muna ka nga makiasawa pauna anak pay ko na. Ni, aday tamanan. Sige, rumwara kon. Inakagistampay, J-Store. Di mo kano kayat nga agkasarti kabsat mo yun Insulto mat ngamin tararamidan na. Kunak mat ngamin nga pauna anak pay. Kasano nga rod apaunaan na ka, kat awan mo't nubyom.
Awan mo't umay agarom ken ka. Diyak mo adag ita nga lalaki. Di damat makarek na. Parang Leona. Ni, aday tamanan. Ay na, umaymanan makaisaon. Hangko amoy sungsungbat ko. Palubosam ngamin idan nga kasar. Tapno makapanaw dan dito'y balay. Tapno awanan ti pagbutbut ngam akasarita iti Ingles. Sige, wanan na nang. Pagkasaran tayo isudan. Manang, nalpasan ti kasarmi kini Willie. Katagyang manakta na aklon mo matlaangin abayaw. Ay, anya nga rod ngay. Ay, ayatamat nga may nga ko nam. Awan mabalin ko Ay, pasensya ka matan akanyak nga, Tena. Kinapod no na, nagsakit tinakom ko kan ka idi. Idi na amwak dagiti imbagbagam ka dagiti agdatdaton kanyak manang. Ngamjak tinarakan day ta sakit tinakam. Inwaksik matladagos. Ay, thank you nga rod Aklo nakmat. Apalan ka nga min tani bumakatakon ngam awan man lang mati uray may sa nga mailawan kanyak nga agaram. Ngam sika, nagado ti agar-aram kanyam. Kat nakabiro ka pa yan iti foreigner. Iso nga sorry no nya man tinang nangag mo kanyak idi. Promise, agbalbaliwakon. Awanan ito'y Pilipinas dati na, nanang. Wan nga rod makaipakawa mo ti kaawanan ni Tina dito'y balay. Kumusta dangatan ijay abroad? Nasaya at kanumat, nanang. Kalkalpas mi nga nag-video call kay ni Tina. Sapsapulan na katagtay nga marimwar kayo ngamin. Kasta aya? Ibagbagak nga ron nga ibiro kan nakiti foreigner ijay. Anya? Ada ka no irito na kanyak ngam. Nagpukaw kit din dyan signal. Iso nga naputadan ati pa nagsaume. Urorayak nga rod. Baka umawag manan. Hello, Tina. Anya ngay. Ada nasa pulam nga mabalin mo nga irito kanyak. Naputad mat namin ti panagsarita ta itay manang. Adda ati maireto ken ka ditoy. Agbirbiro kano iti asawaan na. Kati kayat na, kasmatla kano kanyak a Pilipina. Aya, sige siya kun. Ibagam nga araman nak. Sigurado ka? Ang mga nudi mo kayat, lumakay nga minin. Uray lumakaidtan basta foreigner. Sige nga ron, taibagak to iti katugang abalo. Ha? Katugangam? Apay, awan sa balen. Nasingpot ti katugangak manang. Aho? Katkas ano datangay? Alangan nga, awagan nak to iti mame. Aho? Oraw awan mat Kuturay manang tulata at iyawa ko kan ka. Aywan niya. Sige man nga rod. Kano nga agawit kayo ngay? Tay kuyog yu data nga foreigner. Inton umay atawin manang. Ngam, hanyo nga ibagbagay ito'y lugar tayo ang akatugang amte iritom kanyak niya. Tani, kabablain! Nay, bagong gupit ka matyo na anak ko. Kun impasimpampay day tanasamak akiday mo. Wala nang tani. Iti mabiit kat sumangpatan ti iritrito ni na kanyak nga foreigner nga katugangan na. Ay, talaga nga agawid ditoy. Uwan, katsak lang ti gagaraan na. Iso nga umaid to'y. Ay, ni Tina ti umawag. Hello, Tina. Manang, saan kami ang matuloy nga agawid? Ha? Ni, apay nga Sapay nagdalusa ko nito'y balay. Awanan manang, natayan ti katugangak nga iritreto ken ka. Naatake. Anya? Apay ngay? Diamok makaasawa akon. Nang namnamak pay met iti husto ngam napaaya. Ngam inaklon kulatan ti gasat ko. Talaga siguro agasat ko ti saan ang maasawaan. Alakastan, tigayim mo, Leona. Alaga gayam, ditan tinagpatinggaan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang! Biyanan!
Ipapaay kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you manen kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa. Manang Biyana! Hello kagayam, naimbag nga oras yung manan. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Kaya't kumanan ngay pakamo, aday tilaeng ti channel ti gayam yo amang yap upload, kadag iti drama abiyag, ti tao a drama ken, manang biyanang a drama, dito'y channel a Jenna Almoite Drama. Awanan sa balipay. Lodaman mangag, wano makita yo sa baling agyap upload, kadag iti drama tayo. Dagita agal-alay ti sanda mata kukwa, wano pagbambanugan. Ngam no pay kasta salamat latay ti kanayon, akadayo amang suporta dito channel ti gayem yo a Jenna Almoite Drama. Kat sakbay nga ti drama, hello mampay, kani Rani Tabukbuk dita Ilocos Norte, Rolando Guerrero, kani Lolita Maganay. Manipud man kani Kab sa Trico san napudnonagan, tintay idrama ita. Kastoy ti kunana. Dear manang biyanang, adamat kapada sa kakayat ko nga ibingay, tapno mga gan nagitipadak adumdumngag. Adon tinagbalin anobyak, kat ti pakasurunak, makigidgidan ti balo nga amak, amak kinobnobya. Rogyak man, ti agsalaysa. Tatang, yam amok tinobyak ni Christine. Naimbag nga orasyo, tata. Ay, kastamay, balasang ka. Kaano pa yan nagayan ayat kayaw? Nabayagan na tatang. Hindi pa na napanatawin. Aya, sa itala ayam amom kanyak to'y nobyam anak kaw. Ay, mabayin pa'y ngamin ngagpakita ni Christine kada kayo tatang. Saan pa'y nakasagana ide? Gamita, mabalinain. Mabayin ka no ngamin kada kayo tatang. Yes, taya. Ay da. Awan tirong mga pagbainam balasang kaw, ta nanumo kami laeng. Oray matda kami, tata. Nanomo kami lang. Napobre kami. Ay kat agpapada tayo, balasang kaw. Isuadi ka agbabain. Irwam maun ti bagim di ti balay. Kahit kanaw ti planom apanangi kasari ti nobyam rikaw. Jakpayam mo tatang. Kan jakpay sigurado no ikasar ko ano saan? Nay, apay ngay? Kat madlaw may tanasingpot ni Christine. Nagagat pay. Nalaing pay gayan mga aglutaw. No ugali, awan makunakan ko na. Talaga nasingpot kan nagagat tatang. Iso na lang ta. Saan ba napintas tatang? Anya, ay nagloko kan. Inaram mo pa lang araw, no kasta ti ibagbagam. Nagpintas to pa ginagan na Christine. Ginagan na lang Kinapudno na, siyak ti agmadmadi amang nyam amo kada kayo na mabainak. Apay, ibain mo di nobyam? Apay nga ron nga inaram mo, no kasta mo't lagayam. Saan ko mo't nga inaram ka tatang? Anya? Kasano nga ron anaadan kayo ti relasyon no di mo inaram? Isaw, tinangaram kan ka, kasta. Kwa? Kasla kastan sa tatang. Ta nabartek kami nga minidi kat nailawaan kami. Ang ti malagip ko. Kasla sinulisog nak idi nabartek kami. Kasinsin ngamin ti barkadak. Isa nagsasango kami idi anaginom. Anya? So nga alanganan nakpay kan kwa na tatang. Jakpay sure no ikasar ko ano saan. Ay no kastamat lang alanganin ka. Nasaysaya at no agsina kayaon. Ta narigat mo't ano mangnamnamay ti awan. Ken amangan no masikugan. Kasi may. Kasla maikawa akmat no sinaakon tatang. Taadamat na nagkaduan may. Sa bagay, nalakalang ayatem ni Christine ta nagagay kan nasingpay. Masursurom to nga ayaten Kabagays, nagapuak iya palayo.
At damot babae anadanon ko ijay. Nubya ka no ni Rico. Ay, wain ka ba, guys? Nang isang part iti asawaan na. Ang di na paimot kayat nga ikasar. Anya, apay kanungay. Inyawid na nga ron. Alangan nga agdenadan adi da pa'y nagkasar. Jakman amaw iti dadya ka anakam ka ba, guys? Saan kanupay nga min asyur? Saan asyur nga? Saan asyur ano? Labna, wano saan? Taga po kanulang iti arak, isa nagkinaawatan da. Anya, nadlaw ko ang nagagat. Tagdaldalos ijay balayo itay. Kan naglabapay. Ay, wain. Talaga nagagat da jay. Kan nasingpay. Swerte ni Rigo, ano da jay tim asawa na? Nalaing pa'y kat ngagluto Ay na, di na pa'y ikasar. Anya pa'y lati sa pulon na iti dayjay ngay. Jakman na mo iti da jay Rico. Alanganin ka na ta saan anapintas tinobya na. Ay na, anwam tanapintas no sa dutmad kantang seek. Ugali ti numero 1 akitaan na, saan arupa? Ibagam tumanday taken kwa na ka ba, guys? Barang sikat ti denggen na. Nakaamamwamat iti dayjay anubiyang pare. Ha? Kwa pare. Kasinsin ti may sa abarkadak. Nakaskas daw lang pare. Naimbag man tak kinayat mo dayjay. Katsigod mo't apang beauty queen tiar armon. Nagpipintas amin nga ex mo. Ha? Ni, pangasim pare. Di nakantyawan. Tamang ano pumulot tila payag ko kat anyapay tim aramid ko ken ka. Ni. Saan mo't pare? Ibagpagak lang mo't. Agpungtot ka man na dagosan. Ala, panawan nak dito yun. Nawan nasaya at nga ibagam. Papanam, Christine. Inak man isursod dato inangkat ko nga sabwa, Rico. Iso pa iti maganan siya. Anya? Asino ti akin saba? Apay, adan aya am-amom di ti lugar may. Adan, Siyak pa'y matik ko na. Nalaingak nga makipula-pul iti tao. Iso nga doon tinamam mo kiti lugaryo. Nga uray din nakinyam mo. Siya ko natin nakiamam mo kanya da. Anya? Oo, naikamatan. Kunak mo't andi ka rumrumwar di ti balay. Apay aya nga paritan nak nga rumwar. Maburi nga rud matidtoy. Di kan mapanaglakaw. Kababain no makitkita da ka di tarwar. Uray ko maano di daan mo anobya ka. Apay aya kasta ka matriko. Ibain nak samat ka dagiti kakalugaran kan kakabagyam idtoy. Tamanipod adda ta idtoy kat hanak nga inyam amo kanya da. No adda umay idtoy bala kat damdamagan da no asinuak. Ngam ibagbagam lang tinagan ko. Hamumot ibaga nga nubianak. Ha? Ay na, maamuan dan tumot lang Basta di ka rumwar. Basit matlat maganan siyam dita. Di kan agisorsor itila ko masaba. Agtalinad ka lang niti balay. Bayam asyak tag trabaho. Kano ngay nga ikasar mo tinubyam, Rico? Diyak pa yamonte. Ikasar mo kit din, tanay. Agdenden na kayo. Sagot ko ti may sa ababoy no agkasar kayo. Ha? Eh, saan kami pa yan nakasagana, ante? Amon mi pa yan ay mbag ti ugali ti tunggal may sa. Ay nari ikaw, no siyak. Makunak anagasat ka kin ni Christine. Tanagagut ken nasingput. Para makita no saan nga agbaliw, ante. Amangan no italaang dayta. Ta siyempre, nabiit kami pa lang. Isa narigat tagdarasudos nga agkasar, ta narigat ti mailawan. Apay, anyat gagaram. Apay akaslad da kayat mo nga ibaga kabagays. Ay, kwa? Diyang arod amaw no kasano nga ibagak dayta, oy. Mabainak nga may. Anya day taaya. Ibagam tapno amok. Ada ka di problema. Awan problema, kabagays. Adala kayat kong ipod now. Ang mabainak sa. Mapmapanan ti oras. Ado pa'y ti aramidog kabagays. Ibagamon no anya day ta. Di naktaktakon. Ay, kwa?
Adda ngamin inaram ko abalasang ije ilay ket inaklon nak. Iso nga adan nobya. Ha? Kaya tyo no mga sawak manan kabagays. Niket, sikat ti ag desisyon iti dayta sana da kamay. No anya ti pakaragsakam nga aramidon, suportaran da ka. Nakaamamwam iti dayta a babae ngay. Sigaw da waitress iti inuman. Ngem iti inaklon nak, imbagak nga gikato ni Jay. Nasingput lakit day. Ay uwan kabagays, nasingpot may ken napintas. Iso na lang ta ubing sa unay may dilig kanya. Apay, manot tawon na ay 23 lang kabagays. Anya? Ay kat paliiwam pa'y anaimbaga. No talaga mo't ngay ay atin na ka. Tamangan mo't no ti pensyon mula ang ti almanan nakan ka. Saan mat kadya kasta ni Alicia kabagays? Mariknak mat nga ay ayatin nak. Ala no siya kawan problema, tabalo ka mo't. Kan kasapulang mo't ti kadkadwa. Iso ang maawatan ka, kabagays. O anya, ready kan Alicia? Agawid ta ni balay ta yamam mo kay ti anak kao. Kwan, kaya't nakngataparakan ka, Fidel? Ay katuan Awan mat maramidan no kayat kumanan ti mga sawa. Kaniyam amu kamot lang kaday ti kakabagya. Nasisingpot matla ka di dagiti kakabagyam, Fidel? Uwan nasisingpot ti pulime. Iso nga awan rumba nga pagdanaga Malaysia. O anya, sumurot ka kanya? Wanan Fidel. Sikat ti makaam mo. Nagpintas mo itong tinsang putyo ano biyayaw tatang. Kasano napasungbat yun na dyan? Kan madlaw nga ubing pay. Minor di edad samot tatang. Nay, saan mo't Sika may 23 na. Aya, kaubingan na pala ti kasta tawon tatang. Ang kasano akinayat na kayo na dyan? Saan nga amin nga ubing kan napintas? Ket guwapo ken ubing ti kayat da. Dapat latta dagiti lalakay ti type da. Ket maysa ni Alicia kadagita. Wen angem. Ore saan kayo ng mga sawa talakay kayon. Apay di mo kayat ang mga sawa akmanan anak ka. Kasapulak mo ti kadkadwa tanay lakaya kaon. Oh. Naimbaga no saan na kayo alukon na dyan? Ang mga no pagsangitan na kayo lang. Saan? Dakkel ti panagtalagkaw kanya Alicia. Ti naktulok ko na dyan. Tada nagkinarian may. Ni patay lang ti mamagsina kada kami. Kababain. Uray ko maano bakit ti asawaan niyo? Saan mo? Kasla apo ko yung tinobya yo. Di kayo mabain. Sigurado nga damasao ti tao kada kayo. Oray anyat ibagbagadan Tinapatag, aging inayat kami kanya Alicia. Planok nga rodan nga ikalaysa. Anya? Anya kayo matandatang. Diyak pala agkasar kayo manan. Pauna undak pa yung Ay kat anyat kukuam ngay. Ikasar mong aminan a Genobia. Sige, pagbigyan ka anak ka. Paunain ka nga agkasar. Basta di mo ibaybayag tanay. Kaya't mintag simpay tinobya. Ay, awan! Hinatiw na kan ni tatang mo, ikaw. Napimpintas ka no ubing nga dayo Genobia nangam Genobiam. Ha? Ay, alisto ka ni tatang mo ngamsikan. Nalalaing sa mga garam ngamsika. Agtan na kayo manmat nana. Nagsasaw kayo. Kung amadlan napadas yun tinakinobyaw. Awan nga minti mailawan nga agaram kada kayo. Takasano, dahi talag sipsipot itipada yung atao tir aramidon nyo. Madama na boyfriend ko hindi angam sininaak ta nagsadumot. Orag bakbakatak lata na balasang ano kas jay ti masawak.
Oh, intarayan da ka kiti Samot Agad ka nung ay ti kasarmaw. Di mo ko nangaunaan nakapay ni tatang mo nga kasar. Awan bibiyang nyo. Talaga abilibak ka ni tatang mo. Nagpintas jay jiip na. Adayo mga itarayan na jay nubiam. Ay awan. Nalalibtak gayam ni Fidel ngam si Kare ikaw. Masurunak iti dadya bakit dalya. Nalay ngagkantyaw kat nabakitan ba't lang aro da balasang. Nasakit nga min tinakam dayjekan ka. Tasabali tinaro mo. Ha? Kurso nada na ka nga min dayjay pare. Aya. Ay, oray pa nga ta isuntag may sa babae di tilubong. Jak tututupan. Bakitan. Adayaw ngay naunang amsyak. Kung didilaw na alas kano tinobyak. Ngam na alas mo't nga adayaw. Ngam adamat punto na itimbagaan akan kasi ka. Agpay sumat ana alibtak ni tatang mo ngam si ka. Nagpintas namin dyan nobya na. Kaubingan na pa gyam. May saka mo't. Armam kit din ni Dalya, tagpada kayo ti ugalay. Di ka di mapikpikun pare. Tagpay sumot ti bagbaga. Kan saan la ada kami kinidalya ti mga bagbagay ti dayta. Adu kami pare. Nagpintas at talaga dinobya ni tatang. Nakashort pant man ang naging indayon at po ti mangga ni tarubayan. Nagtayag a babae. Nagswertimot ni tatangan. Ta nakajakpat iti kasta kapintas. Reko, mahal. Anyat kit kitam ita. Itay pala nga dakit kitam dita. Awan. Panawan nak dito eh. Kan dinakman awag-awagan iti mahal, Christine. Para lang kadang iti babak nang dayta. Bak nang taaya kat saan mo? Ni Reko mat. Igaraw naman ang kina kay Gina. Panawan nakit di dito yun. Makauma akit kita ang tarupam. Ha? Good morning, Lakay. Nakaluto ako niti pamigatan tayo. Ay, naagsinatan, Christine. Ala, karireeng mo pa ilangam kasta ti ibagbagam. Wano, maditireeng mo. Adan samat madingan ay tagtagainap mo. Awan, nabayagan na kayat kung ay bagaday takin ka. Saan ako na naragsak iti danam? Apay ngay, punak man no ay ayatan nak. Isungarun ngay naawid nak itoy. Punam nga agkasartan to. Kun-kunak lang dayta. Anya nga minti basol ko kanyam. No ada man nagbasulak nga adya ka mo, pakawanan na kuma. Awan basul mo. Basta na amiris ko, asaan gaya masikat type ko nga agbali na partner iti agnanayon. Isung agsinatan. Iturod kan iti balayaw. Ala, agimpaki kan, Christine. Anya ka din dahi tangar aramidem, rikaw. Apaya basta sinaamlatan di tao nga awan mo't basol na ken ka. Jak nga rod ay ayatunan. Nag-expire yun, ti panagayat ko ken kuana. Ken jak inayat iti hustaw tatang. Kagud wala nga panagayat ti nariknak iti ken kuana. 1/4 sapay kit di. Ay, inyaw awin mo pala nga rod ni Christine. No kastamot lagayam ti aramidam. Pinangnamnamam iti awan. Basol nyo Nagisangpot kay palang amin iti babae. Ket adayo nga ubing kan napimpintas ngam ni Christine. Kakasiak akan kantyawan da. Ibagbagada anal alimtak kayo ngam siyak. Tanapimpintas ka no nga dayo ginobya yo ngam ginobyak. Insulto mo't day ta para kanyak Ay, diyak amuken ka. Sana panunot tinanakman ti kasta. Basta itunog kon nga agawid ni Christine. Nauma akon kenkwana. Ay, sinayang na day dyan nobyan na. Naggagat pa'y mo't nga ro. Wan nga rod Ket nisaw ti para luto mi iji balay. Awanan ati aglutaw ta pinagawid na matay. Apay Genobiam ngay, saan nga agluto aya? Basit lati amo na alutuain kabagays.
Saan nga minanayruang agluto-lutaw? Nagagat matlaang agdalaos ka naglaba. Naimbag anos asikaswan na ka. Wen mait ka ba, guys? Pasaray itimplanak mo't iti kapik no kwa Paliiwam naimbag tanusadot matlaang sinaamlaangon. Ay, saan ka ba, guys? Nagagait ni Alicia. Kunak nga raw tulagan tayo kumanti kasarmay. Kat adakan ka dayta kabagis. No disidido kan amang ikasar itinubyam. Makaamu ka kabagis. Adula amin na kasar-kasar. Saan na masapul dayta, tatang? Ha? Rico, kaanakan, saan tayo ama itod ti pagragsakan ti amam? Iso abaybay-an tayo iti kayat na nga aramidon. Kan may mayat matlaang no agkasarda, ngam ti agnanayon nga agdenada, ngam saan damot ang nagkalaysa. Di kay mabain aya, tatang. Nagubing ti asawaan niyo. Awan mo't problema iti dayta, anak ka. Di yukit di sinaan. Ang mga no jay pensyon nyo lati almanin na. Imposible, akayatan na kayo ti ubing kan napintas. No sana gapoy ti kwarta. Ay kat makamu ka ano niya ti panunutan. Basta siya, desidido akaw na mangikasar ka ni Alicia. So tulagan tayo ti kasarmay. Adapay mo't sadsadot na. Di payaglutaw. Manganlat pagaliston na. Agid idalat kukuin na. Nay, kita akabagis, di mo panuynuyan genubiam. Isurom nga agtrabaho iti unag ti balay, tapno saan nga agruam. Imbes nga da katulungam, amangan no si kapay lati mga sikaso kankwana. Saan mait ka ba, guys? Aglot-loto mat ni Alicia. Saan lang kami na makitkita ni Ricaw no aglutaw? Fidel, bumangon kan taing-tairwaran tay pension mo. Kuyugan ka. Ni, anyat mapaspasamak kan ka. Marigata na ngagangs. Itaray na kayo sa hospital. Ala, mabit na ang aron. Ayabak dyan mo. Ay, nakabagis ko ay, apay ngayon pan mo batan. Naatake ni tatang iti sakit na iti puso, ante. Saan na si mambo ti biyag na iti ospital? Kasanan nga iti kasarot ta, Fidel. Imbati nakmatan. Fidel! Itatanay tabo na ni tatang. Di ka pala pumampanaw, Alicia. Tapalpasan pa iti 40 days na. Uwan manong Rico, talaga akas ka ti aramida. Tauray kas kasano, inayat ko matday di tatang mo. Ala, awatan tayo ti amin. Talaga siguro, asaan na kayo tinaikari para iti tunggal maysa. Uwan siguro, manong Rico. Ala, mabit lang wan, tayo nakagluto iti pangrabyanta. Aginanaka lang, Alicia. Ante, di mo't adamulayo ang mais. Nagbungan? Gumatangak man, ante. Ilutok man, takanan mi ka ni Alicia. Paborito ng amin ti mais ka. Lukas ta, saan pa'y anagawid ni Alicia ije lugar da? At dapay la ije balayaw. Wen, ante, talipasin na pa iti 40 days ni tatang sa agawid. Ha, kasta aya. Di dudwa kayo ije balayaw. Katuan na, ante. Ante, tangay na tayo ni tatang. Kat single manan ni Alicia. Mabalin mat siguro nga arma kanya. Anya, ay nagloko kan. Armam ti ex ni tatang mo. Kat awan mat dakas na. Ta single mat manan. Oray pay, respeto kumamat iti pimusayan nga amam Apay, awan sabalin nga armam. Ni Alicia nga rob ti korsonata kantay. Idi pa'y akras ko. Ngam nobya kat nga rob day di tatang. At least ita single manan. Mabalin ko nga arman. Angam di kay madanagan. Ta jak pa'y la arman ita. Palpasag pa'y ti 40 days day di tatang. Tapno awan magun ko na yaw. Armag to kalpasan ti 40 days. Anya? Agawid akon manong Rico.
Tanalpas mo 40 days ni tatang mo. Itulod ka kading agawin, Alicia? Ay, saanan? Taadamang sabat kanyak, manong. Mabalin ka din nga ibatim ti kompleto nga address ti balayo. Tas sumarong karakto, ading Alicia. Mangyegak to iti mais. Ken daddo mapay anak natin ken prutas. Ah? Ay, katun Sige, taitad ko ti address ko, Manong Rico. Saan nga mo ni Alicia sarong karak ita? Ay, makla at lakit ti dayjay. Sapay ko tamadanon ko dito balayda. Ni, awan mo't mangilukat. Agtuktukak pa'y. Ha? Manong Rico? Naimbag nga oras mo, ading Alicia. Prutas ken natnateng para ken ka, ading. Ala, nagbanog ka pa'y laang. Ala, sumrad ka. Ha? Ni, ala, adumat gayam ti bisitam di taunag Alicia. Kababain sa ti umunag. Madama nga mintipan nakatulag ti kasarmi iti nobyok, Manong. Tadim manundan. Ha? Adan nobyom, Alicia? Wan Manong. Ala, umaykan. Tamakidengag ka itipan nakatulag ti kasarmi. Ako saanan? Ibatik lang ang iti protas kan natin. Ta pumanawak mo't lang. Agawid ako natin. Agmamayo ka nagawid iti daydagundaway tanapaaya. Kunak na danamnamak iti babae a crush ko, ngam naudi akmat gayaman. Pinadas ko kinuntak ni Christine nga ex ko, tagparik na kumamanan kan kuana, ngam daksanggasat tanaki asawa kanugayaman iti foreigner, kat adan iti sabali apagilyan. Nakinobi akmanan ngam awan nagbayag kadag iti nakarelasyon ko, tasaan ko akursunada ti ugali da. Pudno gayam ti kanayon nga ibaga ti ikit ko, asaan ati lang nga ti kitaan iti may sa tao. No dikat kang runaan ti ugali. Kadagiti amin na nakarelasyon ko ni Christine ti kasingputan. Iso masayangan na. Ngaman yan tawan matan paset ko kankwana. Alakastan, tuy gayam mo, Rico. Alaga gayam, ditan tinagpatinggaan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Inyornos, para iti script kaniti drama to gayam yo, Jenna Almoite. Salamat manan kada kayo amin. God bless. Iti tunggal maysa. Manang Biyanan! Hello gagayam, kumusta kayo manan? Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manipod kanikab sa triko san napod no nagan, tintay patangatangay drama itangam, sakbay na. Hello mampay kan ni Miranda MJ, kan amin nga Abraham family dita San Mateo, Isabela. Kastamatan kan ni Verna Francisco, kan Roxanne Carig dita Taiwan. Kastiman ti kunani kab sa triko. Dear manang biyanang, idagad adalakpay kastauna rigat mi itiinak. Ket ninanang kula unay ti pakasyak ta uray baketen, ikarkarigatan na payla ti manggad, tapno adala pagbayad ko iti pagadalan mi. Adama ti ikit ko nga adama balin na iti biyag, kat pasaray iso ti asitgan mi, nukas jay amagipit kami. Rogyak man nga rod, ti agsalaysay. Nay, anyat gagara manang Mila. Umayak ko maumutang iti kwarta, mayet ading ko. Di mo pailan na baybayadan, tayo mo na nga inutang mo. Ita umutang ka manan. Agbayad ka pa'y mga umuna, tap na damanan ipautang ko kang ka. Di ka madanagan, tabayadak tumulaeng ading ko. Sa nagaputan na sing petak, kat gun-gun dawayan dakmatan nga utangan. Amuyo kumamot at ipagpatinggan nyo. Kwa, Pangusaramaya iti kwarta manang. pagbayad ko man ni Elias akaanakam ije pagadalan, ading ko. Apay, anyat yernan aya. Graduatingan may sa semester laengan agraduaron. Kastaya. Mala, baunam dito'y balay takasaritak man. Tapno saan kan ngag problema iti pagtuition na.
Siya kaun, timang paadal kan kwa na aging nga graduar. Ibaklay ko amin ang magastos. Ha? Agpaiso ading ko? Wen! Isabaw nam dito'y balay dyan anak mo, manang. Naimbag nga orasyon, te. Agmano ak. Ala, agtugaw ka, Elias. Agyaman na kan, te. Pinayaban ka, taday singasing ko. Marigatan nga min ni nanang mo amang paadal kan ka. Iso ang nagdisnudo kasyak timang tulong kan ka, Elias. Ha? Agyaman na kan, te. Italang mo't na medyo marigatan ni nanang. Awan nga ng trabaho na. Naimbag idyad dapat trabaho na ta saan kami unay ang marigatan nga agbayad iti pag-adalan. Ay kapag-adalan ka, ngam iti may sa kondisyon, Elias. Agnaid ka dito'y balay. Ha? Kaya't kabantayan, bayat ti panagadal mo. Isong agnaid ka dito'y. Kaya mo? Ay, no siya. Kayat ko. Ngam kasaritak to pa ni nanang ante. No, palubusan na kung ano saan. Nala, ang sika at agdesisyon iti dayta. Tadan na mo. Saan kan nga ubing, Elias? Kat addakan ka ano anya ti desisyon mo, anak ko. Da kayo ngamin ti pampanunutak nanang. Awan kadwaya di ti balay. Di nakpakadanagan, takabaulak ti bagi. Ken napigsa akpay, anak ko. Aramidem latan ti kayat ni antem, tapno matulungan na ka. Kat maragpat mo ti arapaap mo, anak ko. Indak ag-eskwela nanti. Naddo'y ti kwartam, Elias. Kan tay bayad ti tuition fame. Bayad akaon. Daytoy. Agyaman na kanti. Naimbaglakit din tadda kayo. Kung naklakit din, di akong maituloy ti panagadal ko. Wen tanasing putak nga men. Amok ti tumulong ka nagiti awanan akas kada kayo. Naparaburak. Sa anak anaimot. Kan naasi iti pada katao. Malala, mapangkan. Tarimaanam tag-eskwela. Di ka makinubnobya. Awan eskwela ni Elias ita. Apay no pagawidam, mapanamad kitaan jay inana. Mapanamad tulungan iti trabaho iti balay da Itian niya pa'y laga pong agawi di jay. Dito'y mati pagtataudan ti kan kan pag-isiskwela na. Ha? Siyak timang tultulong kang kwana, Mario. Siyak timang papaadal iti kanakak. Isa dito'y tirumba nga pagtrabahuan na. Urag laba ka nagdalus laang dito'y balay. No agsasao ka, kunamat lang sikat tinang paadal ken kuana, manipod first year college. Kat iti maudi mo't la semestre na makatultulong ka ken kuana. Ay kadak laba nagdaytan Apay no awanak, may tuloy na ayat ti panagadal na. Ha? No awanak, maragpat na ayat tarapaap na. Awan na. Agbalin nga istambay no awanak nga iki na. Iso masapul nga muna bigbigan ti utang na naimbaga nakam. Ay anyan, kundi tulong ka, ngam kastamot gayam ti kapanunutam. Panagin ko na lang na itangar aramida no kasta. Panagin ko na asasawa mo, Mario. Di ka man naging lalaing, tawan amaw. Nalalaingak mo lang nga adayong amsika. Naigimata nga kiti pantalon, t-shirt, kan sapatos mo, Elias. Kan adapay chinilas kas kada brief mo dita. Ay, hala. Naggastos kayo pailangan, te. Kedaan mga minan dagiti us-usaram abadong. Iso ngayong gatangang ka na. Kastuyak nga men, kaanakan. Naasya kiti pada katao. Managtulong nga. Mas asyanak nga minken ka. Ay, agyaman ak nga rodaan, te. Nakababain pa yan kada kayo. Ay, mamati aklaunay nga miniti ibagbagada. Ano mang tid ka? Dakdakkel tupay ti sukat na. Iso apatsak nga danto dakkel agrasya sumangbay kanyak. Kat amok, ababaan matlakan ka dayta kaanakan. Ha? Nalaing ka, iso nga amok amawatam ti kayat ko asawan.
Malala, idulin mo dayta. Tapno da usaram. Usaram ka no bigatan na. Uray ta brand new mga dagita. Mayet, adeng. Umay kuman bayadan tay utang ko. At damat naganan siyak iti panaglaklakok iti nateng. Isu nga agbayad akon. Apay nang usaram aya iti inutang mo idi kanyak. Inayon ko iti pinagtuition idi ni Elias, adeng. Mano ka din tay na utang mo kanyak. Nalipatak pa yun gapot kinabayagnan. 4,400 pesos, ading ko. Aya, nalala, saanan? Di mon bayadan. Uray tay inosar mo jay ka anakak. Tulong kon kan kwa na day jay. Ha? Ay ala, nakababain mo, ading ko. Basta di mon bayadan day jay. Takayat ko at tulungan jay ka anakak. Ni, nakaskas da awante. Itamang pa adi na inawat ti bayad yu kang kwa na. Kat sigud mo't adi na maiturturugan day jay. No anda makautang kan kwa na. Tulong na kano ijay kasinsin mo, kaanakan. Naimbag man, nakaamiris siguro nanti. Nakaimimot pa day jay idi. Numapan kami umutang, nagadua sa una. Makangag kay kakasakit sa sarita. Ngam di mga nagpautang no kwa. Kasjay nang aruday jay nga antiyo. Ngam ita, disnudo meten anang tulong kiniinsan mo nga Elias. Inayaban na meten ijay balayda. No kaano maadandanin aggraduar ni Insan Ilyas? Santo kundi tulong kang kuana. Last minute mo nanti mayit. Kunak nga rod nga oray saan kuman. Nga mabainak mo't. Tanag disnudo mo't amang tad iti tulong. Iso abinaybayan min Kita man umanaykan ka dahi ti abado. Islaks, kanto'y sapatos, Mariaw. Nay, puraw apulaw kan nangisit nga slacks. Kan nasilap ang nangisit ang sapatos mo't nagita. Wen, ipadas mo. Tanusan nga umanay, mabalin ko nga isukat. Pangusarak ka nagita aya. Kat amumbay ta sa anak ang mahilig nga agusar iti kakasta. Usaram inton graduation ni Elias. Taday to'y mati usarak. Kita, achichi lang achichilap ti badok. Apay, kanaw ti graduation na. Inton umay alawasan. Agpipicture tayon to. Iso masapul ang napintas mo ti badot Tanay, agpagraduartan. Ay, sos, agraraman kamay. Si kaayat agpagraduar, kat di kabagis mo may. Nimilakit di at ipagbadwam iti kasta, sana si ka. Siyak nga rin ti mangimart sa kin ni Elias. Ta siyak tinaggastos iti pinagadal na. Ay na, agraraman kamay tabak bakitan. Dandanin aggraduar ni Elias, idi nagdisnudo ka at tulungan. Isa di mo sa unti kasta. Nagsasao ka, kunamit lang si kaamin tinaggastos para iti panagadal na. Kat iti maudil as semestre at imulong ka. Di ka mama sumanao. Dakkel maabanagan adyan ay tulong ko. Ipadas mo ki din day ta, tano basit inakisukat. Isublimkit di dayta, tajak usaran. Ag maungak tulaangan kan t-shirt. Isublim dayta, taigatang mo iti pagbadaw day kabagis mau. Isaw, tirumbang agpurma, saan adata? Kasanungay na nang, ipapilit mo't niyan ti mayat nga iso ti mangimart sa kanyak inton graduation ko. Ala, anak ko, pagbigyam latan, tapno awan rire. Ngamda kayo ti kayat ko amang imart sa kanyak na nang. Tada kayo ti pangisagutak to iti diploma. Pagbigyam ni Antim, tama nga nugumura, kat aduman ang maibagbaganan. Amumutan da dyan nga Antim, anak ko. Nana? Sana bale, ta Antim mo't, kabsat ko da jay. Awan sabsabali, ken natulungan na ka ni Antim para iti panagadal mo, anak ko.
Ay na, maragsa ka nakparaken ka, Ilyas. Nakalpas ka mulangan iti panag-aadal mo. Agyaman na kanti. Agyaman kami iti ado at ulong mo, ading ko. Awa, nawan problema. Kaya't kung amin na makaadal to'y kaanak ka. Tapno mo makatulong ka datayo Inton nakapsot tayon ka ba, guys? Aywan, agdiritso tayo ijabalay Nagpaluto ak ngamin iti sagana ni Ilyas sa naggraduar. Ay na, naggastos ka pala ang ading ko. Uray saan ko man? Anya saan? Agsilibrar tayo mo Agrambak tayo. Nagpaparti ak iti 2 baboy, kan 5 akaldeng. Agawid ako nanti. Nay, apay nga agawid ka, Ilyas? Itatan nakagraduar kan, agawid kan. Panawan da kamen. Inlakpay tulungan ni nanang ijibalay anti. Ay saan kaanakan? Agtalinad ka dito balay. Ay, alapdam nga agawid ta ka anak mayay. Awan karbeng nga mamang lapod kan kuana. Apay, si kaayat ti inana. Wana ang amsyak matinang paggraduar kang kuana. Elias Baraw, agawid kalatano kasta ti kayat mau. Kasapulan nakamit jay inam ijibalayaw. Awan kaduakin katulungan na ijay. Agyaman at maawatan tak, uncle. Ay, nalangarod, palubusan ka ngam ne. Di ka mangliplipat kaanakan, wine. Uwan anti. Apay ko maamalipatan kayo ngay. Saan to Apolos anti? Kablawan ka insan. Ngamin, nakapasa ka iti board exam. Nakastra ka dagos iti trabaho. Agyaman akin san. Dakkel akumpanya dyan naka-employa insan. Naimbag nga rod na nakastre ka kijay insan. Dakkel siguro ti sweldo mi jay. Medyo lang insan. Nay, umawawag ni Auntie Mayet. Sung batak biit. Hello, kanakan. Kaano ti day off mo? Intun bigat Auntie. Apay ka di. Ay, eksakto nga rod. Ada nga min impabuk ko pag-relaxan tayo. Napintas day dya beach resort. Nagpintas a lugar. Ag-relax tayo mo, Uray sagpaminsan lang. Ha? Ay kat na Auntie. Ibagam to kanina nang mo kaya namat ti umay barok. Kaya't na day jay Auntie. Sige, taibagak to ken kuana. Sige nga rod, Tainak mang tulag iti pagluganan tayo tanay. Diyak pa'y na ipa-repair tay lugam may. Amangan no agpalya ijidalan. O anya, nag-enjoy ka mo lang, manang Mila. Ay, wen Italaang manan ang makaumayak iti kastoy ading ko. Ipapas tayong tagpasyar. Habang si bibiyag tayo pa'y kabagays. Kakaiso na nga Daniela sa para treat tayo. Ha? Ay, iwang gaya Milyas. Ingkanto agbayadan, tanay agawid tayo. Naong puton ti oras tayo dito. Auntie? Sana balit adain down ko sa nga ribu ide. Bayadam tuntay na batan niya. Ha? Uwan Auntie. Manot binayadam ijay na panantayo, anak ko. 11,000 pesos amin nanang. Anya, nagdakalan. Kunak ano ni Auntie ti agbayad, tay sumot nga rod tinagawis. Ngam saan mo't kayam? Angam sana balin nanang. Sagpaminsan mo't lakit di. Nagloko mat dayjay nga ikit mon. Di na nga rod impasigod asikat ti agbayad. Kasanon no awan igem mo a kwarta. Alabayan yun. Sana balit na nag-enjoy tayo. Wan matkit di ngem kasla masayangan akmet. Nagdakkel ti binayadam anak ko. Sana balin nanang. Masukatan to iti ado. Manang Mila, kayat mo tay daan akamamikan nila kay. Ipadawat kong keng ka. Daan day jay ngam natibker pay. Awam pay dadaal na tanaiwanan anaimbag. Ha? Apay, di yu usarunan kabagays. Saanan ka ba guys? Sukatan mo iti dakdakkel tani.
Si Mewal matan di asawa kidilim makayan. Kayat ko tay nalawa akama tapno saan kami man ngagdagdagkat kanila kay ikaw. Ay kat si ka alaak ano di yun kayat tasayang mat. Nalangaraw tay patulod kunton dito'y balayaw manang. Nakitam jay insen ko kan kaaladawan ti ka makaanakan. Wananti, apay ka di dayjay? Nagpintasan niya. Kas jeti uso ita akama. Kakas jeti makitkita kay social media. Nagitay kama ti babak nang. Kan naglawa. Kas jay ngamin ti kayat ko akama Elias. Ha? Kayat ko agatangan ngam. Kurang matay kwartak. 3,000 lang amin jay kwartak. Ha? Ay, manot kurang na aya, ante. Kaya sagmamano aya di kama. 23,000 ti balor day ja akama. With kutsun day jayan. Ha? Nagninamat na nante. Nanginaangam quality. Kanay 3,000 mo tay kwartak. Nayo naman ka anakan. Sana bale, tanukas dya magipit kayo idi ka. Siyak matas asit ganyo pagpatulungan. Kan oray ta, siyak matinang paggraduar kang ka. Apay sana mabalin ahulugan nante. Mabalin angam nangingina. May mayat nukas ta makalaka ka. Alan ka anakan. Italaang manin mga gidawak kang ka. Awan pagidaan minurabi eh. Taintad kun kaninanang mo tay daan nakama may. Kwa? Andang amin your ornongak ante. Apay no mangkita tayo tinalaklaka. Ibagam no di mo kaya Tilyas. Huh? Ape akas takang ngay. E di pagad-adalang ka, amin na ka sa pulam, ipangay ko. Sana ka nagbalin nga imot kang ka, ngamita imutan nak. Ha? Di, sana kasta ante. Ala. Sige, gatangan tayo ti ibagbagayo akama. Awan samot maururnong mo nanak ko. Awan nga rod nanan. Takas ano? Tungkal sweldo, addan niya ante iji opisina. Tila ipagpagatang na. Una yun na di akabsat ko. Diakla impagaraw akas tagayam ti plano na. Mapagsusurot kung dagiti inararamid na iti kalabag sa nakaw. Ison samot akong ditulong iti last minute. Tapno adda karbangan na nga agdawat iti kwartaken ka. Pasensya kayo nanan. Pasig akabarbaro dagiti gamit da ante. Kat dagiti daan na gamit da. Mapan ka na kayo. Imbes ada kayo ti igatangang iti baro agamit. Saan mat? Awan problema iti dayta, anak ko. Kan may sa, awan hilig ko kadagita. Isunala ang tasika ti pampanunuta. Saan kan ang makaurnong, gapo iti kadadawat ni Antem. Na? Ay, kat ti kayat na, kanayon nga agawting, kat si kamot ti ipasubo ng aggastos. Agungat mat ngamin, no sana mapatgan ti kayat na, nanang. Anya nga taayat ti aramidan tayo. Nanang, adda hulugak alo ti ija lugar ti katrabahwak. Kukuha na amis mo. Mabalin tayo na pataktiran tayo jay, apaman na maitid ko ti daon ko. Ha, kat kasanon to'y kalkalapaw ta dito eh. Panawan tayo na. Sana bale, tasan tayo mat adaga da ito'y nanang. Apay, adda pagdown mo akwartam. Adda nanang. Parugyak ton ti agipatakdari ti balay tayo. Tapno makaakar tayo na dagos. Wain kanakan. May mayat no addan bukod yu alutay ken balay. Ken tapno adda pakakit kita amit isuldaw. Wen nga rodang kan. Katapama na makaakar kayo ijay. Di yu ibagbaga kanya antim amayet ti address yaw. Tapno di na masurutan ti ayan yaw. Talaga adi nakasardengan dayjay adawat-dawatan iti kwarta no maamuan na ti umakaran yaw. Ha? Pudno nga asawak ni Antay. Jak kayat ti aramidin na. Pananggundawa iti kas niya nga aramid na. Iso apas pasensyaan nyo lakuman niya antimuhain.
Siyak ti mababain nga po iti panang purpursana ken ka. Amang tadi ti kwarta ken kuana. Mangibabain da dyan nga asawa. Awan utang da na imbaga nakam. Agasam, pimanaw da adi nagpakpakada. Katimaday, jakon makuntak ida. Di mun amoy no napananda. Nukas tama lang, singirak amin na naitultulong ko kadakwada. Ay namayet, no kwenta man na imbag, nabayagan ang nakabayad ni Elias ken ka. Sumsobra pa siguro atin ay tinakin ka, ta kanayon mo met adawatan. Tunggal ag sweldo, dawatan madagos. Ay, kurang pa dayja bayad da kanyak. Di ka laagbain itikas nangar aramidam. Ha! Rumwarak man kidi. Inak man nagdamag kadagiti sigo na karuba da ide. Ang mga namo dati makaranda. Agar arbais, rumwar ka palaan. Kadama payong. Agpayong nga ka. Unay mo dagita aluganan. Didak pa'y mo't pagbigyan. Didak pa'y pabalasiwan mo't dita kalsada. Ay, Nechay. Nawayaan basit. Tarayo ko na. Bumala si Wakik din. Kada, anay. Nagkalis. Tulok. Tulong! Tulungan na! Bayaw, kumusta ni ading mayet? Operain da kano ti ulo na ipag. Grabe kano nga men ti pan nakaipakpak na ili na igalis. Anya, ay nakaasimot ti kapsat ko. Wan nga raw. Kunak nga minasaanan arumwar nga nagpilit mag. Ala, ikararag tayo asapay lakuma, tamaagasan adagos. Kumusta, ante? Apay no mangangka, di mo alaan. Ha? Naggapo mo ijay Hawaii. Uncle, apay nga yakas tamot to ni ante. Nabangi. Wan nga raw baraw. Kastamot kan tinagtungpalan na. Napukaw nan sang tilimbong ti panunot na. Ay, Kaasimot ni ante. may katoy. Gapwanan siguro day ta ti pan nakaito pati ulo na. Ala, uncle, no kasapulan nyo titulong, di kay kumaagbain nga masidag ka na kami. Tas idadaan kami at tumulong. Agyaman barok. Napukaw nga rod ti ikit ko tilimbong ti panunot na kat kalpasan ti sumagmamano abulan, kimaro ti sakit na kat ison ti impatay na. Kat itadamutan bukod mi abalay itinak, kat nangasawa akmatan, kat adan bukod ko a pamilya. No pa'y kasta dalatamat iti puder ko ti inak, kat jakpulos binaybayan. Alakastan, tigayem mo, Rico. Alagagayam ditan tinagpatinggaan dayta pakasaritaan dito'y drama tayo Manang Biyana musical scoring Eli Palacio Enyornos para iti script kaniti drama tigayam yo Jenna Almoite dakkalayaman manen kada kayo amin God bless iti tunggal maysa